pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Nakabawasan na kabaluyan na Sabado, pizza 8 la da bulan kabaluyan na Enero 2022. Maktaryo na lingkor, Action Joel Balolong, Technical Control, Action Conrad Alvarez, Jan Ngaran Nasari Kabiyangan na Action Radio Reporter, Yawatan ni Rada Pawayman, Aluto ni Nasaray, Balita Impormasyon, Balita Komentaryo, Serbisyo Publiko Agagik, Dasayan Ambetel Agagik Susiplog na Daguma, ang nangyulatar na maktaryo na lingkor kabalayan. Aka-sweet shirt agagik pero may impis laba ya. Balot dry fit iya kabalayan. Yan umalingot ka, nasiplugang kay dagom, kabubog ta, naikalay ba sa to kabalayan. Maayo ba na imbag nga bigat kada kayo amin apo, DJ kay Lukuan ti Pangasinan. Maayo nga buklas kumuyo amin jad Western Pangasinan. Amin nyularan poro-poron Pangasinan si agagik. Ilulugay mi kayo na masantos, maabig, magayaga, yawa, kabuasan, kabaluyan, nasaya, Sabado. Pasensya kili mo lagagagik ta, antay latan, ti aksyon na hikam gagagik at wala ni importantin gagawin to niya. Si katon nagyo na kantabay sayang kabuasan, maktaryo na lingkor agagik, so nakantabay yung gadoras na alas 7, kabiyangan si Action Conrad Alvarez. Sa verse of the day tayo dasayan na kabosan, maganggano agagi ka. Sa verse of the day tayo dasayan kabosan na kabaluyan. Da pa na maglay na sayan na programa. Maganggano laba lagagi ka ta bubukit kiton tini tapi anon tanat na ohoy. Manlala po kabaluyan od Matthew chapter 18 verse 20. Tan konto agagi, for where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Ulitin ko agad ka, Matthew chapter 18 verse 20. Where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Para chikin na aminitan kabaluyan, adasayan na kabusan, nawa Sabado agagik, adasayan programa. Alon tila ni manunan iran na balita agagik, adasayan na kabusan, kabaluyan, amin nyo lara agagi kiran na bangon, amin nyo laran na akatyon inod pa na maglay na sayang programa. Ilulugay mi kayo agagi ki ang butulya kabosan po sikin amin na imbag nga bigat kada kayo amin na po DJ kay Lukuan ti Pangasinan. Amin nyo laran tanod Western Pangasinan, maayo nga buklas kumuyo amin kabaluyan. Amin nyo laran poro-poron Pangasinense. Ilulugay mi kayo agagi ki sapit-sapit kabaluyan, taan na manliplipuan, marakop ya kabosan, magayagan kabosan. Od si kayo namin.
si kuanan na Governor po, Governor Amado, former Governor Amado Espino Jr. Nainaitan ito ni papalapag agagik ya, tan ipupurok turod sa ari Pangasinense, anto ka man iray subok tayo bilay, anto ka man iray kakarapon tayo, kwanto niya iran na ang babangi laratan, iran na subok at bilay, kwanto niya agagik, abanti lang po tayo kabaluyan. Talaga naman. Abante lang ba po tayo kabaluyan? Abante, Pangasinan, Ilocano. Wow, bagay sa ito lakay konto pero di natin kaya. Talaga naman. Agagik ya. Wow, pagdating ng panahon, pagdating ng panahon, lakay, naku naman. Anyway, kaya abante Pangasinan, Ilocano, si Kwandalanti agagik ya. Lahat naman po tayo mga kaibigan, hindi naman bawal po ang kun mangarap po agagik king kapumusubayar to agagik di ba? Talaga naman lamig po talaga. Talagad saya mga ay apo. Anyway, talagang talabala agagi kaya wala biglaan, pati siya biglaan mo tiya agagi kaya magano ta. Laan tiniraga kabaluyan, so COVID update the buong Pilipinas tayo nakukulan na monitor tiya. Patagay agagik natan sumampapositive the COVID nanimbagod 17,000 natan agagik. Say new confirm ya kaso agagik at the COVID. Wow. 21,000 kaya ito talaga. Magkano pala ba ta? Nang nanti pagagi kada sararayan COVID-19 as breakdown at 17,000. Kung tumulabat, jabal tayo 21. Wala tayo sa agagik. So, 21 sararayan na kaplasan. Nang nanti pa. 21,819 new COVID-19 infection. Profile Philippines active cases to 77,369. Unong da report na nagagikya 40% positivity rate. Pero wali mo nga balita gagi kad sa amin ni dalat mid si kayo yung membro na ukta tan sakay agagi kya pare balot sakay agagi kya biology siya kabaluyan. Si konto niya Omicron is the beginning of the end of the variant of the COVID konto niya agagi. Just like a natural vaccine so Omicron. Kwanto niya agagi ki, while it is true, ay agagi kat mild lang bangat so symptoms to niya, kabaluyan, no mild lang bangat so symptoms to niya agagi kya, ang pinupagtin pampagan. Balot nakukulan niya mampabakuna tayo kondanin siya. 21,819 subalon na confirm niya kaso, mabot lad 77,369 so active ya kaso, 973 lang bungat agagik so recoveries tayo. O siyempre to no umpisa labat iraray. Ay recoveries tayo ararayaman ayame abuban numero non bulan na Disyembre agagik ya. 129 so balon death balot agagik. 129 katon na sa total death laod buong Pilipinas imabot la agagik kad 51,871 da sararayan na kaplasan unong Department of Health agagik. Si katoy pinakalitis bulletin na Department of Health agagik 40% positivity rate. Ay agagik kad loob na 70,049 ya test agagik sa non karuman. Sayan fresh infection agagik at intulaktoy bansa datalin over 2.9 million. Yan inner 77,369 so active lang kaso agagik ya. 973 patient and death agagik 129 at arumnira agagik ya sa Department of Health kabaluyan ng kwandan sa 21,656 or 99% at balon kaso agagik at reported ya ng karumalabangat ya within the past 2 weeks sa top region ya wala na kaso agagik at loob na apalabas sa Duaran Simba NCR ni sa NCR at nakapangikurit yan na 63% or bilang niya 13,634 sa Region 4A 4,129 Region 3 2,084 kabaluyan umong labat tanggapoy
Region 1 ni walad kaliber-liber agagik na Metro Manila sararayan na kaplasan. Bangbalot, walura Sara may 129 additional death occurred di agagik ya sayang bulan labangat na Enero. 34 ya kaso balot ng December, and then 14 ng November, 26 ng October, 32 ng September, 10 ng August, apatira ng July, tansaki ng Abril last year. Sa Department of Health, impaliwawad ay si delay na reporting at pigaran death cases at lapo the late encoding na death information of COVID kaya. Si katulati problema agagit, kita may iray opisina agagit na Departamento Abiglaman at Lokal, Jad LGU, mangingira sira. Katuan tula bangat, agiraman sa submit on time kabaluyan. Nasay tatawagan tayo agagit kaya report sa danya kabaluyan. Si katote problema at sikara, di ba? Si katote problema at sikara agagit kada sararayan na kaplasan. Si katon delay agagit. I-reporting yung papaway katunin ng nangyupatan na last year ni Raraya Arumay. Singa dyan syudad na dagupan, delayed agagik so pa nagsabit the report, agnira mo man sasabit. Anyet kabaluyan, dagupan city, pasilungod alert level 3. Nununutin nyo lang bang ala, at impasilungod alert level 3 kabaluyan sa syudad na dagupan, wala lang ba ito ni Babaga? At tagay agagik so positivity rate niya kabaluyan, di ba? Pero ang kapuyanon siya agagik na opisina yung mayor dyan syudad, yaman alwar tayo, etc. No, gingan, amalabal executive order. Akin si rin, sa syudad na dagupan, ideklaradan alert level 3, ang kapuy basihan, agagik ya, na Department of Health kabaluyan. Di ba? Nununutin yun mga agagik. Katununod, nunutin nyo kabaluyan dyan syudad dyan dagupan, talagang sa leadership agagik ng Mr. Public Servant, as in lukbo agagik. Singa mansanas kabaluyan niya malingling kasod paway pero jadlo bagagik nakno na unaamot iran Omicron. Nitan. Ay naku po, this is Dagupan City kabaluyan. Jadarom niran balita agagik ulat tayo mo to lokal nung nangantimat agagik iray report the lokal agagik ya the sararayan na kaplusan piano namtan timat. Patagi mo lang patagi agagik. Pero ang tisten laon tang detalyan so lokal ya jadlo luyag na Pangasinan palubantinin magano so report na action Freddy Pardo. Lakay ma-action umaga. Please come in. Ma-action at malamig na umaga. Action Joel, isang 18 anyos na binata arestado sa checkpoint ng PNP San Carlos matapos mahulihan ng illegal na droga. Ang kapulisan ng San Carlos City sa pangunguna ni Police Lieutenant MacArthur Ato, ang Deputy Officer under supervision ni Police Lieutenant Colonel Luis Ventura Jr., ang OIC Chief of Police ng syudad, ay nagsasagawa ng checkpoint sa Barangay Talang na nagresulta ng pagka-aresto kay Angelo Ferres Ipora, 18 anyos, grade 9 student at ito residente ng Barangay Poblacion Orbistudo. At inaresto ito sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa report ni Colonel Ventura ay ang nasabing ang suspect ay sakay ng kanyang motorsiklo nang ito ay masita ng San Carlos City Police sa ginagawa nga nilang checkpoint para tingnan kung may lisensya dahil ito walang suot na helmet. Walang lisensya at wala ngang suot na helmet tapos dahil sa alas 9:45 na lumalabag nito sa curfew hours at habang hinahanap ang rehistro ng kanyang habang kinukuha ang rehistro ng kanyang sasakyan ay nakita ng isa sa mga pulis na nasa checkpoint na may ipinitik o itinapon. At nung hanapin, nakitang dalawang headset transparent plastic sa ng shabu at ito ay inaresto, pati yung kanyang motorsiklo na impound ngayon sa San Carlos City at ito nga ay naharap sa kaso ng paglabag, itong kaso ng illegal drugs na sa kasalukuyan. Itong suspect na si Angelo Perez ay nasa likod ng Rias na Bakal ng San Carlos City PNP.
Mula sa gitna ng aksyon, Freddy Pahardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Maraming nga salamat, Action Freddy Pardo, dasatan niya balita, ng awito oras tila, alas 6:07 na po ng umaga. Antes to yung detalya nagagik kay Pangasinan Kabalayan na updated COVID, hanap buhay muna tayo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasayan programa ang awit da oras tila alas 6:14 na po ng umaga. Tuloy-tuloy tini agagi kad karumaniran na balita kabaluyan. Jad luyag na Pangasinan nan karuman at awalan tayo na 93 ya balon confirm ya kaso. Imabot lay aktibe ya kaso 220 agagi. Jad sarayan na kaplusan. Walay apatira lang bangat ya recover ste ay apatiran recover ste ararayami ng pa-positive nun kini. Bulan na December agagi kaya siyempre 14 days stand. So kami 14 days agagi kaya dadalan to niya idagdi isot tayo samang katunda isot labangat. So recovery tayo. Balot say makaporman walay sakay agagi kaya nandiyan nakapalaran lapo da COVID kabaluyan. Sayan bilang agagik sa imomonitor na kabiyangan na PHO eran balit ang syudad. Jad Calasiao 27, Lingayen 26, Jad Lingayen pati si Mayor Batawil Kabaluyan aka-quarantine nadan. San Carlos City 19, Malasiki Sir Heriberto talaga naman doktoral kilan talaga tad Malasiki. Basta babasan ko agagik so ay tali Kabaluyan naganani kal sumalasiki. But anyway, talaga nung talaba la, epektutan na payapay. Calasiao 27, Lingayen 25, San Carlos 11, Malasiki 15, San Jacinto Tanordanita, Parias sa Samplura, Siyudad na Dagupan, Samplura. Mong natin, tawali reporting na kinagagi ka, Dagupan City. Abayagi ang gapuagagi kya. Ang gano, ay aga kabaluyan at mismo na wala bilang wala umpapaway ibabaga na saray may tagadtan mo lamang at City Health agagi sa ibalay na agno kabaluyan sang kabubaan Samplura katulabay to ni babagag lain pila may syamera iaanggad sa kay katon sa agno 0 COVID ni Aguilar Pitora Alaminos Pitora Alcala Talora sa anda 0 kabaluyan Asinggan Animera Balongaw Duara, Bani Duara, Basista Sakay, Bautista Patira, Bayangbang Apatira, Binalunan 0, Binmali Animira, Wali Sakaya Death Agagik Ditanod Binmali Binmali Agagik Animira, Bulinaw 0, Bugalyon Duara, Burgos Talora, and then Dasol 0, Impanta 0, 0 COVID, Labrador Duara, Lawag 0 COVID, Mabini 0, and then Manawag Sakay, Mangaldan Syamir Duara, Mangaldan Nagagig Duara ya tama magano pat ipabalog ko di sa tumpano sa nanis yung pakabasak. Mangaldan Nagagig at tuloy abalang ladyad listaan niya tampulya Anyway, Labrador Duara, and then 0 Lawag, Mabini 0, Manawag Sakay niya, Mangaldan Syamira Mangaldan Syamira Agagik, mga taruma patira, mapandan patira, Natividad Duara, Pusurubyo Duara, Rosales Patira, San Fabian 0, and then San Manuel 0, Sakayad San Nicolas, San Quintin Duara, Sison Apatira, Santa Barbara Walura, Santa Maria Talura, Santo Tomas 0, Sual 0, Tayog Talura, Umingan, Anumira Agagik ya, Anumira Umingan na Kabaluyan, and then Villases, Sakay, Ordanita Samplura. So COVID update da buong Pangasinan Kabaluyan, da Sararayan na Kaplusan. Ingat-ingat po tayo, Kabaluyan, da Sararayan Kaplusan. Araratan mo tagagi kire miros to kilos kimal, ha? Aliwan na, sayahay lang bungat, sa anapon yun nenay lang bungat, sa ay, talaga naman, oh, my goodness, saya po. Talaga nung talabalagagi ki, ang pinagawan tayo, labay-labayan yan, kwanda agagi ki, matira ang matibay, kwanda mo lang ti Kabaluyan, da Sararayan na Kaplusan. Uila kumon, ya matira ang matibay agagi kya, no matira ang matibay Kabaluyan, ay, siyempre naman ha, ang pinagawan tayo, talaga na patibayan ang loob, kwanda ba? Alas 6:19 na po ng umaga, alon tinire karumanira na balita agagi kya, martialo dahil sa COVID-19 fake news. Amayami ang tatakatag tanagagi, kami lari ng tutuputid siyak mo.
Kabaluyan tan, da sararayan na kaplasan. Amaya may sumantutupot tan nagagikya at makteryo na lingkor. Kabaluyan. Pero ang kapikatuan tan, fake news tan. Talagang fake news, kabaluyan. Pero ang papayol ni si Action Freddy Pardo, Antistin D'Italian. Action Freddy, please come in. Magsong umaga muli, Action Joel, isang 40 anyos na mister ang dinakip ng kapulisan sa bisa ng warrant of arrest matapos ipagharap ng sakdal ng kanyang sariling misis. Kaya yung kasabihan, ang babae minamahal, hindi sinasaktan, ay dapat sundin. Kung hindi ay ganito ang mangyayari sa inyo. Kagaya ng sinapit ni Anthony Pajarillo E. Rivera, 41 anyos, may asawa, walang trabaho, taga-barangay Mabilausan, Fabiana. Sa report ng Sampabian PNP, alas 8:30 ng gabi, inaresto nila itong si Anthony Pajarillo sa bisa ng warrant of arrest na may kasong violation of violence against women and their children of Bausi Law Act of 2004. At ito ay pinalabas ng RTC National Capital Judicial Region Branch 144 Makati City na may petsang November 18, 2021. Pinagkalooban naman ng korte ng 72,000 pesos na piyansa para sa kanyang pangsamantalang kalayaan. Ang suspect ay dadalhin sa Makati para iharap dito sa RTC National Capital Judicial Region Branch 144 na siyang nagpalabas ng mandamiento de arresto para maaresto itong si Anthony Pajarillo. Mula sa gitna ng Action Freddy Pardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. Maraming salamat, Action Freddy Pardo, dasatan niya balita. Wadya agagi kay amin nirarami man tutupot kasi kwanda, mantipon kila na good for 1 month goods or abastuyod kakaabungan nyo ta ideklaran martial law kalapod sa COVID kwanda niya natan ang salita la sa Department of National Defense Secretary martial law dahil sa COVID-19 fake news yung kuha ng Secretary Lorenzana. Talagang fake news sa gagik. Balo yan, di ba? Pero may sutil mo lang te, may kiwa-kiwa gagik kiran kabalo yan tira ng kapuligagundan wagingan man sutil. Ay agagik mas biskag yung burin ng Defense Secretary Delpen Lorenzana. So, tatakatak ya balitad social media, yung mga ipatunton sa gobyerno na martial law dinero adjust, tapyan na baaton sa tatakatang na COVID-19 jad bansa. Not true. Fake news. Definitely out of the picture yung kuha ng Secretary Lorenzana. Base doon tatakatak ya voice recording, walang pawidagagik eh. Sa kaya BA kabaloyan, sumaninggan publiko, yung mantipon lang nakakanon, yung bayag hanggang Enero 30. At posibilidad ya pandeklara ng Pangulong Duterte na martial law o total lockdown o dun sublaya Simba Kabaloyan. Numambilbilang natuloy ya kung dagagik ang gapoy abulian yung paway unungod sa biin buses. Paliwawan ng Secretary Lorenzana ang gapoy basyan at deklarasyon ng martial law katon na ag kayo mananisya tampul-tampul kwanda Kabaloyan. Tampulan nagagik ya 26,000 yeso ni ikurit ya da palabas siya taon. Lulagya 17,220 balot nga natanod sayang taon. Katon imposible ay deklare lockdown kung dagagik. Ang gamanuntan niya maplusan. Agagik so alisan. Agmat iya agagik kasing bagsik na sa Delta. Ami Delta agagik didli. Mabagsik na nga untransfer didli ni. Aya balot kwanday sa kwandari eksperto. Mabagsik mat yung untransfer balot. Mild mo lang bangat. Just like this is the beginning of the end of COVID kung dapat agagik. Sana nga po. Kabalo yan, di ba? Pampakasiloob. Ayaw agagik at examinan natin. Ununang na Interagency Task Force for Management of Emerging Infectious Disease. So, sitwasyon but not total lockdown. Ay, siyempre, lockdown mo agagik. Kapuli kwarta na gobyerno, pangalanda niyo eh. Uniya agagik kira umbaloy, nang yung pagagik at Kazakhstan. Jad Kazakhstan nagagik yan, tugagon dalaman. Nagagaway ralib man, rayot di man, rayot dyan. Si kukontran daman, aliwagagik ya kubid. Lapod ya, tagay na presyo na langis. Agagik di man. Imayo dalaray susundalo, agagik na Russia at kimaro na ayuda.
so Kazakhstan at tagdanayarian niya bato ni Rong Baloy, iayagagi ka ta mismo na tumitawag sa'yo, manaal sala. Di ba? Kaya very good kinita nagagik. Hindi naman mangyayari yan dito sa atin. Kahit papano sa Pilipino gagik, matinumot nira kahit papano. Diyan karuman niya lang balita, apataplutan na yung empleyado, positibo, od COVID-19, diyan Senado, i-lockdown niya kabaluyan. Agagik ya. Lulagya wala na 175 empleyado. So, aka-quarantine natan, lapod awalaan na sintomas na expose, tan expose sira da non-positibo, tan manalagar nira na resulta na sa swab test da niya agagik. Lapod sayat ng desisyon si Senate President Vicente Soto III, i-lockdown nin magano so Senado malapod Enero 10 hanggang 16. Kabaluyan, animeran agaw. Unong adakin ng Senator Soto ay agagi katapyan na baat, tan napatantan so alisan na virus tanidan na dalan so disinfection at Senado lalagya ka quarantine so limaran membro na medical bureau to niya katon na irap dan na tugunan so pangkukulan na sari empleyado at Senado kasi sari nan positive agagi karami walad medical bureau kabaluyan lapod saya gagik ang gapoy supaman niya abulyan yung loob at opisina na Senado likod lang bangat da panggawa na disinfection malapod Enero 8 yung anggad 15 agagik at sayan bulan 8 agagik malapod agagik at sayan agaw yung anggad pizza 15 disinfection da so interon Senado kabaluyan arami senador yung kapigagundoy di ba? Ay talaga naman. Ingat-ingat lang nga po tayo agagi ka at sararayan na kaplusan kabaluyan. Yad karong walang aarestuhin. Duterte, pinatutulong NPA health workers versus COVID-19 crisis. Talaga? Hanggang po aresto nagagi kya, nabantayan dalara balot. Balot di agagi kod Mindanao, may abayaglan leader agagi, long time leader na NPA di man, apatay agagik yad sa kaya bakbakan agagik ad saray otoridad. Unong itan ad impaway agagik na AFP yawa reports kabaluyan. COVID-19 niya kasod balakan si Merit ni sa kaya lula patay kabaluyan. Ingat-ingat po tayo. May salamat din agagik dyan takahit papano dyan Pangasinan at hindi silinggayin mayor. Ayaman agagik si Mayor Batawil nan salita yun Facebook kabaluyan si karagagi kat nan positive na expose ra agkwanta balot no paano nira na siyempre andi balit wala may announcement da agagi ki but detalyang ko labat na di isa agagi ka kanangalan nyo malad action radio ya kabaluyan ay agagi kat si Mayor Leopoldo Batawil agagi na linggayan si kwanto niyan ikinalulungkot ko pong ipaalam sa inyo na ako ay nagpositibo sa COVID-19 matapos sumailalim sa RT-PCR test ngayong araw dahil na rin sa aking nararamdamang pagubo. Palapag ni General Batawil, Mayor Batawil, unungit kinan Batawil, jadbikto niya, malot niya pa nag-alwar, iwas at virus itutumbok at health protocol sa loob na halos 2 taon. Pagkataninsan siya na COVID-19, sa kagustuhan kong magampanan ang aking tungkulin at pagpupursige, na mapagsilbihan ng taong bayan, hindi ko lubos na maiwasang may mga makakasalamuha at makausap akong positive kuanan Mayor Batawil agagik. Kaya ingat-ingat po tayo, talaga nung talabala. Ingat-ingat lang po kayo, Mayor Batawil, talaga nung talabala. Ang pinagawan tayo, nandyan na po yan Pero dalangin po namin na unabig kayo, yatampol o dasatan suwa mismo, di mapod si kayon virus. Jad karuman nira na balita agagi kadasayan kabuasan 78 anyos amo pinatay agagi kya ingkot kabaluyan na sa trabahador tunya kabaluyan talaga antay nanti rason na bang ala labay timang kas advance kabaluyan iman sumismon trabahador aga pinagbigyan ng amo agagi jad putang na ulo to pinatay ito amo to ingkot to ne. Karumal-dumal so inako agagik na sa kaya 78 anyos ya lula
Ya makanggawa na sa kaya rubber plantation kasumpalan niya pati yun tan ikot-kot at pitikan. So nasa kaya 25 a 21 anyos ya sarili tong trabahador ya agagi kataga pinabali na sweldo Jad Bayugan City, Agusan del Sur, Kabaluyan. Kinabat sa pulisya sa biktima ya si Aling Adelena Pamilyar Ligaray na Purok 11, Barangay Marceliana, habang si suspek at akabat ya si J. Creson Auron Pardillo, residente na Barangay Panaytay, Jad Bayugan City. Jad initial yung investigasyon niya na alutor na Bayugan City Police alas 6 na labi na naagawas su krimen. Imunalan na pinampasnukan nagagik na amo so biktima, ya trabador ya si Pardillo, lapod line na yan babali, tanong kagkaro o din kagkaro na kas-advance agagik. Tungga po lagi pambilay tumata, katon mang kakas-advance agagik ya. Mantatrabaho yan plantasyon, agagik na may rubber tree. Jadbik to niya agagik ya, kasumpalan niya, agni ko na asumpal, so work contract to niya gabalo yan. Alam ka, inggat-gat na suspect ya, initerla na biktima sa kwarta, pero na ay agagik at nandibatian nira. O niya pala, nausulong. Punto niya lagi. Balik ka lang bali, advance ka lang, advance. Advancein mo lang, ag mo ni atrabawan, kung lagi kabalo yan. Jad pasnok agagik ya, ang ala na bato sa suspect, biglaton hinataw dulo, so amo to niya. Ay, aman na edad lagagi kay di knock-out. Kasumpalan to na pati so amo to, ingkot-kot na suspect, so bangkay, kabaluyan, at sa kaya mapitot kaya parte, nabilang lugar, piyan ni amot, so ginawa tong krimen. Ang kakaroon na tulong sa mister na biktiman si Emilio Ligaray, si 69, at pulisya, nang resulta din pag-arestod suspect na imbunag-yalabi. Pailan na kason murder so suspect at sayan agaw gagik nasare otoridad naku po agay mo latan di ba inuntan na mulaga diferensya gagik dapat sa baga pare-pare sa gagik so panuugali na balang sinansaki kabaluyan ang gapoy nagawan to naging na ay kung hindi mo kaya ay uniwas ka lang udi no andi get out kabaluyan mambasag na sa retik magano ha. Good morning sir, siguro non-bike kayo. Ay, nakabike ka kalimoob po. Sayan kaplasan. Lulugayan ko pa'y. Lulugayan ko sa barangay kapitan na Imbal Balatong. Pusurubyo, kumun i-check to tay manicurista to ya Limbad Manila ng December 22. Anong pot ng January 4? My goodness. Hindi man siguro. Ni man ukok-ukok kagagi ka. Ang kapumot siguro. Agtun balot in quarantine so laman to agni abakunaan manaos to house lan man mamanicure and then man mamanicure 70 years old baka singa si poblasyon girl asymptomatic kanyan please kapitan asikaso yunatan schedule to binalunan from concerned citizen hitan agagi kain ako po pang panangasyo agagi nobel bilang at nang biyahe kayo etc. to kamalaratan aking kupelo manyel ko ka nangkapi ka ha nang ko takot balag ko no ay another po bagana ko ba good morning po dapat lang Manila ang higpitan huwag walag na pag wala fish mask pati dito Pangasinan dami pasaway lalo sa mga liblib na barangay yan kinagawa magano tabasan kun maong gagik yan lalo sa mga liblib na barangay yan kinagusto namin, sir, hindi ko na gusto kasi bagsik nun, pati liblib na barangay, nagsusurbi, dami kabataan na pasaway, nahuli pati mga marites, imuso ti marites, tamilagrin ko pailo, yung aran. Bahay, pag kumpog-kumpog, nasisita, kaya nga, self-discipline na agagik so mismo ipatuntun tayo sa sarili tayo. Another po agagik ka, no medyo lumuwag, andyan na, kulang lang lumipat, kuto sa kabilang ulo, tas kampante, lalo pag lasing na, parang modelo naglalakad, pag sinita ka, ikaw pa ang masama. Kaya nga po, kabaluya, wag na natin silang pakialaman, no abukira. Another po agagik ka, sari taga barangay Kakaritan, ilulugay di magangganatan, makulikuliran na,
midwife dagagik si Madam Jubil Cancino, Madam Ani Caranto, Madam Gloria Macalanda, Tansari Kaibadaran Beach W Official, siya makuli-kulimot. Talaga naman, makuli-kuli namin ha. Na Barangay Kakaritan, San Carlos City, dadolo ng President Ronald Tamundong, tan si Kapitana Gloria Canilang, good morning po des kayo. Sinalugay, Madam Berinya Cancino, Mundo Cruz. Gitan balutod Barangay Pagalay, Kabaluyan, naku po, irereklamo daga, si manrereklamo, diling kagawad. Si Kapitana, ag Twitter, so bonus nun kagawad agagik ya. Agay lata mo Kapitana, interview mo, ta para kanupagan tumutan, gay ki lalo ang discretion tan. Bonus data na, bonus yung awat kiman. Mariusip naman. Ay, alam nyo, lahat ng ang panahon ay, ang buhay ay parang bula lang yan. Bilog po ang mundo, mga kaibigan, untutulok ya. Kaya ang ibabagay, amin na panahon, butang nyo agagik. At alusan nyo, magandang tanay, alas 6:35, hanabuhay muna tayo. Aksyon Radyo Balitang Bayan. This time check is brought to you by Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala
na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasayan na programa 16 minutos. Antisya man alas 7. Tuloy-tuloy tini agagi ka karumaniran na balita impormasyon sa hoy magano. Mangano agagi ka. Tawala banget agagi so mga okay. Okay. Agagi kada. Magano sunod na ako. Makita raya magano laba pasensya kili malag ta nakukulan niya batan nakukulan nagagi kya batan kabaluyan sarayan kaplisan magano labangan. Anyway, tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasayan na kabusan laan tiniri karuman niran na balita agagik wow muski agagik ni ratrat na tandem duari sugatan gay laya nani magkarulalamot na balag problema agagik ya. Wow, sa Gapan Nueva Ecija 1,000 cash palit bakuna sa trike. Talaga di mampapakipot lara agagik, di ba? Mampapakipot lara kabaluyan tapi ni danira na 1,000. Siguro kilabatan gagawon dalabatan no maminsan tapi kinta nagagi kaya may mampapakipot yara ko pilot di ba piano dami kali 1,000 kasala naman pabaguna kala dyan babangil kantang kuanda lagi agagi kaya ay talaga naman sa kaya agagik ti intumbaya pinaltog ya agagik ad mismon arap na abong tunya kabaluyan Jada Amadillo Cavite agagik inatoy on the spot sa kaya bumabangat o teacher agagik nanayat asinggeran niya pinaltugod dulo od mismo na arap na abong danyad barangay Salaban o Dabilan Baloy sakid sari limarang suspek kabaluyan nang isa sa 5 suspek agagik ya limarara kabaluyan gay mo lati limaroy sa kaya agagik kinabat sa biktiman si Normita San Juan Bautista, walad sustun edad, sa kaya high school teacher na Tagaytay National High School tan residente na bilang lugar. Sa resuspek na Aristobalot, mungmut na Aristora, at si Amanda si Resina, Karuna Singhe. Talaga biya ni Amanda dibi. Karuna Singhe, 59. Silina Delona, 51. Sa kaya dating teacher ay sakit na linawaya. Antonio Romeroso 53, Benedict Cabasi 43, Tan Mark Ramiroso 21, Aminirayat residente na Purok 3, Barangay Laan-Laan, Siken, Silang Cavite, palagay ko kinya kulkulan na papamilyaya agagik. Kung papawayag motibo din pamatid biktima lapod si katoy makanggawa na abong tandalin yan iner ari suspect agagik ay makongkula manuupahan nira kabaluyan tan ilalako yang gapoy kamalay-malay na makanggawa nasararaman nira mga abang kato ng putang suludan o dinatan dilalon na andiyan nira panayaman di ba nanamtan na saya biktima yan nanamtan na biktima ng pasnukya tanan kukulkul ira agagik katon palalaya suntularay suspect at panayaman dan niya kabaluyan jalanan lapo agagik so pasnok implano na sa suspect ya pati na sa biktima ang upara na ganman ya si katoy amatoy at biktima agagik naku po lalong bimalog sa problema kabaluyan kaya nga teacher agagik so pumat so kakulkultuhi alangan mat agagik ya mismo na saray estudyante tunya so mismo na manpastidyo si katunya agagik di ba ay naku po natanagagik, dumalaga kabaluyan so bilay natan kabaluyan talaga naman.
darom niran na, uy, inatiya pulis at Batangas. Hindi, tayaman nagagig sukin eh. Diyan sa kaya operation da Kabaluyan, talagang talaba lang. Tayo rarati po pulis tayo agagik. Araray pulis Kabaluyan, amin pulis, ari sundalo, ari AFP, tan PNP agagik, tandaan nyo tan. Si sakya salida raratan, wala la dabot. Si sakya salida agagik, si katumay mangililigtasod si karalang bangat. Ay natan, naggiroong kulabot agagik ya, napakurin niya sira, Kabaluyan. Amaya-amaya, disgrasyan man na alagarad si kara. Katuno minsan, nararayay pupulis tayo agagik kaya, may larim malalang warnira, labay dala agagik, so man retiro, lapod, mahirap lang, baka nasabit kami ni. May kumbaga, no, wala lamay idada. Yasarag tulan man pensyonera, sasambuton dali pang kanaunawa agagik. Di ba? Kasi piligron talaga Kabaluyan eh, lalo no, wala talapos daran ang dangol. Isang kabubugtot, harasun dalara, sarasarag daran harasan. Pero sarasarag damo suman haras Kabaluyan. Vice versa lang bangat itan. Pero, agrabyado rabalot agagik. Si Kiran mahilig yaman motorsiklo, ya mapalasa pa dalan, ya singa kayo nanan di an nadalan, singa babalo kayon so dadalan ninyo agagik. Tandaan nyo ya, jad records na PNP, mas dakil agagik so biktima na vehicular accident involving motorsiklo nan say shooting incident tan paputok agagik nan balong taon. Duaran katawlo lamot si natay agagik, liligya duaran na sukatan, no dagawan ng pansalbukan na duaran motorsiklo, nung nangyuta na gaya ka, mawang likarsada, kini makapan na bigayan ng dalan. Sabado ya agagik, adya sityo Luong, Barangay Luna, at balay na sa San Antonio, Sambales. Kapwa, parehas rin indeklarang dead on arrival at San Marcelino District Hospital. Tan motorcycle rider siya si Steven Pariñas, 18, naku po. Dan Jumari Garcia, 19, parehas si Ragagi kaya kabataan niya, may wala nirab petang agagik na panag-drive. Kaya investigasyon na pulisya, si Garcia at mamama niyo na motorsiklo, tan babagtasan to, southbound, paunla, agagik at bali na San Marcelino, Kabaluyan, alas 11, labi ni. Si Mirap to, nang pulis si Luto ya. Si Malpukyad, sa kaya motorsiklo mo, at mama diwanon pa rin niya, siya paunla, mansabata ni Ragagik, agira ng bigayan na dalan. Ang tamagmawang magsukarsada agagik. Sa akala sunod kinan pa rin niya siya si Jonel Barantes 22. Tan sa kaya 12 anyo siya laki agagik ya timalapo ni Raya. Siyempre di basigirad karsada agagik tan ninawit irad patambalan. Ay atong basig kad anawta parte agagik ka tasubok ko latang kupaylo tung kakalab kamid bagyo. Aputuranak na pidal matantan lata siyempre pasigap. My goodness, iba na ko, ang tanang nung ko'y, ang takagon, tanang nung ko'y bituwan. Bajin mo tanay. Anang nung ko'y bituwan ko, pilot. Matantantan niman, tapasigapod diyan karsada, kasumpal na checkpoint, agagi, kad sa may paunlala at Lion's Head, agagi. At ay, uman ay, banal od siminto kong ko. Nang kurung-kurung nga kagimilig ko, pilot, si Pork, si Grigo. Ay, ang tanggap isalit ko itong salim, patong batoy bike, pinrino ito'y kawigitang kawalan. Insan sa bike ko, paglina karsada. Palis na. At nang maumawa ko niya ito ayot, ay unya man ay umpasigag karsada, ay kung ko, makalkal na niman ha, Kabaluyan. Kaya ingat-ingat po tayo agagi. Unta ni Kabaluyan ay talaga naman. Apatiran na tulak, agagik na druga. Kantidad ya 47 million Kabaluyan. Grabe. 47 million nagagi. Kanon sama na iralabangat. 500, 300 pesos agagi. Natambalot. Grabe ya. Milyon na nagagi sutungtungan natan. Tan na aliwala lang point grams. Kalaboso sa patiran katao kasumpalan niya na aristo. Kadin latag ya bypass operation na hinti na Philippine Drug Enforcement Agency. Tan Pulisya Zone 2 Barangay San Roque at Baloy Kapigan Lambangat, Kabaluyan. Finala na kaso ng pansumlangad Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022. So suspect yan di Daniel siguro Daniel kasi wala ni literal Daniel konto niya or Daniel Kabaluyan Marie Azuela 20 anyos ugaw ni IB Harukchok Aguilar 35 na Barangay Santa Cruz Ratay Benji Sacuesa Mourinho 36, Alan Tarala Exala 35,
na Barangay Lucas, Calabanga. Jad report agagik pasado alas 8 na labi na katuwang na Calabanga Police sinlatag na ahinti na Pidiya Camarines Sur at panangidolo ng Provincial Officer IE5 Mark Viray subaybas operation laban sa suspect agagik 13,000 kabalo yan. So, mismo tatawagan tayo na Mark Money. Ay, siyempre naman. Medyo 50 gramon shabu. Agagik ya. Yawali Street, value to ya 340,000. 52 gramon droga agagik. Katibukulan niya 470,000 pesos. So, abawid sa suspect. Kabiyang latang sa kay Yamaha Mio motorcycle. Yagamit at transaksyon. Dan pigararan drug paraphernalia. Nang ninyo tanagagik natan ha, parang normal lad si kabaluyan yung talang karakul, chili-chila agagik ya droga. Naku po, mayroon po kayong kalalagyan kabaluyan. Ay, talaga naman. Talaga nung talabalagagik ang kapinagawan tayo sa rin pangkanunawan, unaral kayo, malas nyo. No, akalusot kayo, swertiyo, pero may araw pa rin kayo kabaluyan. 5 na minuto, Santisya Manala 7. Aksyon na Conrad, magangano, galata, piano, agta makapan na, ay, magangano agagi ka, matarakin, laki. Matarakin, laki. Ay, apo. Hindi kasi wala labat diya agagik, so, nan PM kabaluyan dasarayan na lumabas. Anyway, arami man tutupot agagig di tanod bali na mga aldanay. Walay kakarapon agagig kaya kaso na mayor, si mayor mo ko pilot, walay arapon ton kaso, kabaluyan, administrative tan criminal agagig, untan mo't ng Secretary Lambino agagig, ay ang bulat may kaso da kabaluyan, si Secretary Lambino rape, 10 counts of rape agagik sin file laban at sikara na sa suspect ay biktima 17 anyos 17 years old agagik ya dating katulong da niya and then si Mayora Balot at maltreatment kabaluyan child abuse kumbaga agagik so mismon kakarapon da niya medyo ambulat agagik kita niya kakarapon da agagik da sararayan kaplusan kabaluyan. Ay apo nga pinagawan tayo, idasal tayo agagi, kaya kabaluyan niya akusasyon at sikara, at sa kilabala agagi, kaya inimbinto, yang gapoy katuan. Tanuwali katuan to niya agagi, ay ambulat ya karapon, nasay sanasawan Lambino agagi, naapiktuan pati political career da kabaluyan, babay agagi kya. Pag nagkataon agagi kya, magastos yan laban kabaluyan. Magastos at korte agagik, magastos at politika, magastos at amin kabaluyan. Hanggang agagik, tani, apatiran minutos antis, inupo mo la. My goodness, sige sire, nabahalang kukupay no, wala ni arum ni Jai. Ni, ang bulat yung agagik yan, nang nyo, ararami man tutupat, wala man tutupat kasi agagik Si sa chief, wife peace criminal charge, kunto niya agagik ya kabaluyan Jad affidavit na complainant in file ng August 5, 2021. Yung paway agagi kadsare media ng Thursday, January 6, 2022. Si Maricar, alawan tunay nga rin kasi 17 years old tulabat ya. At sexually abused by Mr. Lambino noong January 3, January 9, February 12, February 18, March 7, May 4, 2019. Jad abong dagagi kad Quezon City. Nan si katutan si inato niya agagik at mantatrabahura bilang katulong o dabong kabaluyan. Si biktima yung kwanto niya namin piganin ni Rip Kuno kato'y babaga to dyan. Mr. Lambino ng March 10, March 21, April 7, May 3, 2021. Kadabong daad bunlag mangaldan. Si medyo ambulat agagik at yan kakarapunda kabaluyan ay natan. Dan mamapatanir lari sa ninat o nalislara ito iterdalami suldudat agdara suisulduan ay nanpasnok si Mayura ng imbagatulay katuan ng Maricar kabaluyan iya si kato at physically abuse mismo tan si kato agagi kat niman sinipad ako pilot binuntalanda kato na
si ambula di tanay, nakalan ni may biktima. Unong deklarasyon to niya gagi. Medyo walay ambulat kabaloyan tana, sararayan kaplusan, gagi, balot natural, ararayan aligasyon na gagi, si Plemirutan, ni si kwanto niya, si reaksyon na Sari Lambinos ng Secretary Lambino. Lambino denied the allegation and said it was the first time he knew of the issue, noting that they had no housemaid by the name of Maricar and Rosela. Hindi, ami Maricar agagi kintan, alias tulang banga. And Rosela, pun interview taning kwanton at Manila Times siya, sari man nagpalapag, si katutan sa sawaton niya, would not issue any comment yet until they got a copy of the affidavit complaint, and that once the case was made public, their name and reputation would already be destroyed without hearing their side. Kwanto niya gagi kya, talagang pimawayla kabaluyan. Actually agag kwanta no kini, kwanta no apituyawan ng action GC sanan at sa may serbisyo alisto kuno ya programa da kabaluyan ta katungtung tula mismo na yagagik at cellphone. But anyway, talaran ng tuyagagik, si katutay short ya reaksyon ng Secretary Lambino, si kwanto niya, basang ko agagik, denied the allegation and said it was the first time he knew of the issue, noting that they have no housemaid by the name of Maricara Rosela. Anyway, kabaluyan, wala dong budsman lata nagagik, no, antoy pansumpalan to, abangan po natin ho. Pero amay kung kulang ti kabaluyan, idasal tayo gagi, kaya sana walang katotohanan. Sana fabricated lang bangat kabaluyan tan. And let the truth kinagagi kaya, amay umpaway. Di ba? Ang bulat kabaluyan, biro nyo tanay, kaso itin kaong sobre pagagi. Naku po, my goodness saya po gino, ang bulat na talagatan. Insa na may maltreatment kabaluyan, child abuse. 17 years old agagi. Siyempre naman, medyo wali kabalatan tunta nagagig. Pero sana, no atan at sa kilaba lang yung bintutan panudira nagagig, o naman na natin gawin. Makapkapoy ta nagagig kaya klaseng kagagawa. Diyan pa na maglitun ta nagagig, ang kapulay malaw may oras may kabaloyan at sa programa. Kabalo agagig, mamataner ay, magano, manaya, pasensya kili mo lang. Araramay, good morning po sir, bawal ni sumang basketball sir. Bawal na eh. Sabado ngayon nagkakaubusan na ng paracetamol sa mga butika daw. Hindi naman, mampapanik labat irekabalian tayo. Anto, kanto niya natanto ikanay pagkaabuga, kato, nga pinagawan tayo, ako sa syulata nagagi, kaya wala la dumbudsman ka ba agagi, kaya ararami mababantay pa na magli na Facebook Live na Action Radio agagi, kadasayan na kabuasan ba? Oops! Good morning po. Ay, Mother Helen Bernardo, kumusta kila? Kumusta kila po? Mother Helen Bernardo, kumusta kila tanad Amerika? Naman, nagkayo mangilinglingon ha. Mother Helen Bernardo, kumusta lagkinan na Father? Antayulatan, regards, Dasukinaminditan. Mother Helen Bernardo. Si Kuya Lando Bautista, good morning si kayo. Masanto sa kabusan ha. Lando, antayulatan. Asigsig tayo pa nagkalot na bangos. Ma'am Mercy Carrion, good morning po. Edison Balulong, magpikay na yun. Tis ka ng taboy dabong. Ma'am Rose Ulanday na Orbistundo, good morning po. Das kayo. And then, Sir Roberto Quintans, talagang ag-ipalogar na bali miso bandera. Agko, apagapo, may topic yun, ng kapridi at serbisyong bayan. Ako, talaga. Salamat po, Sir Roberto. Medyo mamapayapaya na yun, so bandera at si kayo. Ma'am Ladero Vinos, good morning po si kayo. Ma'am Rosario Montimayor Pasyon. And then, Ma'am Lerma Juvenal, magandang umaga po sa inyo. And then, Sir Orlando Aguilon, good morning po kayo, Tepot Kulabat. Akin kailangan ni medical certificate bago ka na bakunaan. Sita sa dala erate medical certification, basta turok, klaro turok, mas marakop na na-hospital od COVID. Andi mo at Sir Orlando kasi, may medical certificate, baka walay piano amtay agawan na sararaman ni rin mangiturok, nobel bilang walay unggo, walay sakit yo, yaliling na nyo, baka unagainst at sa may bakuna at pakadiskrasya nyo. Katutan pansigurado dalabangat itan. Ma'am Precious Gem, good morning po si kayo. And then Ma'am Alice Fernandez Muyano, wala da Hong Kong, ingat-ingat po kayo ditan. Da Hong Kong po, Ma'am Alice ha.
Regards po sa Kabaluyan tayo, tanimbang gabigat kada kayo amin, DJ Sangkintini, Ma'am Precious Jim. Good morning po, nimbang gabigat kada kayo amin na po. Mamataner kami lagagi kad sa kabosan, dyan nga na Action Conrad Alvarez, amigo Action Joel Balolong. Mangititila kami lang si kayo gagi kay Masantos Maabig Magayaga, Yakabosan Kabaluyan. Na Sabado po si kayo namin Kabaluyan. Action Radio Balita, ang subalit ang pulon maganon bagta. Inyong napakinggan ang palatuntunang